i danas smo nazad u Minecraft proživljavanju. Danas ćemo raditi nešto jako zanimljivo. Danas, možda možete da pretpostavite po mom inventoriju, danas ćemo praviti jednu stvar, a to je automatska pećnica. Automatska pećnica. Ako ne znate šta je to, to je kad imate onako jedno 8 pećnica i onako automatski vam se sve peče i jako brzo i sve i jednostavno vidjet ćete sami ako ne znate. Prvo, koliko pećnica bi mogla da stavimo? Možda 8. Mislim da je 8 sasvim okej, zato što ne mogu baš svih 10 jer bit će previše hopera, a to ne mogu da stavim jer to bi trebalo previše metala. E sad, prvo, treba će nam chest gdje će sve to ispečeno da ide, to ćemo da stavimo ovdje na primjer. Onda treba da stavimo 8 hopera ovdje od chesta, pa od chesta na levo treba da stavimo 8 hopera, zato što ćemo imati 8 pećnice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Sad treba da stavimo ovdje pećnice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Evo, ako želite i vi ovo da napravite, samo pogledajte ovaj klip i moći ćete da naučite kako ovo da napravite. Sada treba da ide ovako, opet 8 hopera ovdje iznad. Ovako. I onda, ovdje ću da se popnem. Ovdje treba da stavimo ovako blokove. I onda na hopere treba da stavimo šine. Ove ovdje šine koje ja koristim, nijedne druge. Sad nisam siguran da li treba na ovaj kamen, ali mislim da ne treba. E sada treba da stavimo, treba da uzmemo da napravimo jedan minecart sa hoperom. I on će ovdje da se vozi. E sad treba će nam nešto da aktiviramo ove šine. Možemo samo ovako nazad da stavimo ovako ili ako želite možete da stavite i lever neki ili neku ručicu to. Samo sekundu, moram da stavim ovako da ne bi pao. E sada se vratimo gore, ovo stavim, ne takav, upao je ovdje, ok. Znači, stavimo ovako, ovdje stavimo hoper, imamo ovo sa hoperom. Popnemo se ovamo, ok. Ovo ću da stavim ovdje. Ali da bi bilo ovo malo bolje i lakše onako, uništit ću ovo i stavit ću neku ručicu, jer ako stavim ručicu onda mogu da aktiviram i deaktiviram, tako da će tako biti mnogo lakše. Stani. What? Ovako, ok. Op, i sad aktiviram. Kao što vidite sad ide tako. Možemo ovdje iza da napravimo kao stepenice koje će da vode ovdje. Ups, ne, čekaj, zašto je stalo? Zašto si stalo? Ok. E sada možemo da postavimo jedan chest u koji chest idu te neispečene stvari. Ups, ne. Stalno padam. To će da bude ovako ovdje. Zašto su razdvojeni? Neću da budu razdvojene. Često trebam da uništim ovaj chest. Tako, i da ga stavim ovako. Ok, cool. Cool.
se vrati tamo. What? Ne. Op, i okej. Sad samo dođem ovako ovdje gore. Stani. Okej. I ovo gurnem tamo. Jao. Okej, ovo mi je slučajno palo doma sada. To nije dobro. Moram da odem ovamo nazad i da stavim... Ne, trebam prvo da craftujem ovo. Okej. Ovako je već bolje. Sada, ako odem i stavim nešto u ovaj chest, na primjer ove daske, to će da nestane i to će da ode, ok, stvari idu u ove pećnice, to je dobar znak. Ok, drvo, tu su daske, dobro je, ovo radi. Sada, ovo ćemo ipak ovdje morati da uništimo, jer ovdje će nešto morati da bude, nešto drugo. I to znači ćemo morati ovo na neki drugi način da aktiviramo na nekom drugom mjestu. Evo na primjer ovdje. Ovdje neka bude torč. I sad ako je tu torč, jel taj torč daje uopšte struju? Samo sekund, ako ovo uništim. Ne. Znači ovaj torč mora da bude ovako ovdje niže. Ali to nije... Ne, onda će to biti problem. Ok, lever ćemo da stavimo ovdje ispred i tu će da bude. Ali to nije dobro. Moramo negdje ovo da stavimo samo da nije ovdje iza, zato što će ovdje iza još nešto biti. Pa možda... Neka bude ovdje za sada, pa ćemo ga premestiti kad budemo radili na tom iza. A zašto? To iza što budemo imali, sad ćete saznati šta će biti, zato što ćemo ga sada upravo napraviti. Ovo moram da sklonim. I ovaj torč. I ovo ovdje, ok. Sada ćemo se popnemo ovako ovdje i trebamo da uzmemo, mislim da nećemo imati dovoljno hopera. Ovo bi sada trebalo da bude spremno za probu, pa ajmo da vidimo, mogu da probam da ispečem ovu u onaj charcoal. Ajmo da vidimo da li će to uopšte raditi. Ok. Znači, ovdje trebam da stavim ugalj. Ok, ugalj nestaje. I onda stavim drvo. I ok. Da vidimo u pećnice. U stvari da vidimo šta će doći. Da vidimo da će doći charcoal. Ajmo malo da sačekamo. Da vidimo da li su se aktivirale pećnice. Ne. Ovdje je ugalj. Okej, ali mislim da ovo ne radi zato što je drvo. A drvo može da bude... Da, verovatno drvo ne radi. Ajmo da stavimo kamen. A čekaj. Oh my god, ja sam totalno... Ja sam zaboravio da stavimo ovdje minecart, wow. Evo da ga aktiviramo ovako i da vidimo...